sutra radimo neku pesmu, a ja ne znam da odredim književnu vrstu. Kako to da odredim? Kako da znam koja je književna vrsta? Hoćeš da mi pomogneš? Stvarno? Odlično. Hajde. Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo književne vrste i to konkretno za lirske pesme. Koje sve lirske pesme postoje i to u autorskoj književnosti? Spomenula sam nekoliko termina, moramo prvo da ih objasnimo da bismo mogli dalje. Hajdemo prvo da vidimo šta znači to narodna književnost, šta znači pojam narodna književnost, a šta znači pojam autorska književnost. Pa evo sada pogledaj ovako. Književnost smo načelno podelili na narodnu, to jest usmenu književnost, i na autorsku, to jest pisanu književnost. Ako autora ne znamo i ako je pesma produkt kolektiva, ako se prenosila sa kolena na koleno i promenljiva je, može da se menja i na kraju onako kako je zapisana može da bude recimo zapisana u više nekih varijanata, u tom slučaju pričamo o narodnoj književnosti. Pesme je zapisivao, zna se, Vuk Karadžić. Ali, ako autora znamo, ako znamo ko je napisao određenu pesmu, ona spada u autorsku, to jest pisanu književnost. E sada, šta nam je još bitno kada određujemo te neke početne stvari u vezi sa nekom pesmom? Treba da znamo da odredimo književni rod i književnu vrstu. To je ono što je naša tema danas. Književni rod naravno određujemo prema tome da li pesma ima stihove, strofe, čim vidimo da ima stihove, da ima strofe, kada vidimo da je u pitanju neka subjektivnost, izražavanje subjektivnih osjećanja lirskog ja, naravno da ćemo je smestiti u liriku kao književni rod. E sada što se tiče književne vrste, to se već radi na drugačiji način, pa pogledajte u nastavku. Vrste autorskih lirskih pesama su ljubavne, rodoljubive, opisne ili deskriptivne, misaone ili refleksivne, himne, ode, elegije i dodala bih još socijalne pesme. Doduše one ovde nisu napisane, ali da znate da postoje i socijalne pesme. E sad, kako su ove pesme zapravo podeljene? Pa podeljene su prema tematici. Ako je tematika ljubavna, razume se da će biti ljubavna lirska pesma. E sada, hajdemo da damo neke primere da biste vi mogli da znate koja zapravo pesma će nam biti reprezent za određenu vrstu. Što znači reprezent? To zapravo znači pesma koja će najbolje pokazati ili opisati neku vrstu. Ljubavne pesme. U 5. razredu se radi Branka Radičevića pesma Pevam danju, pevam noću. E pa to jeste ljubavna pesma zato što je posvećena devojci. Dakle, iskazuje se neka ljubav prema njoj, tematika je ljubavna, to je ljubavna pesma. Pogledajte dalje, rodoljubive pesme. Tu ćemo uzeti primer Domovinu Dušana Vasiljeva. Ako vidite da je tematika takva, da lirsko ja iskazuje ljubav prema narodu, prema svom rodu, da ljubi svoj rod, to znači da je pesma rodoljubiva. Što se tiče opisnih ili deskriptivnih pesama, tu je stvar malo jednostavnija. Jednostavnije je da se prepozna. Ako vidite neko opisivanje pejzaža uglavnom, znaćete da je u pitanju opisna pesma. Pa za to uzet ćemo primer Srebrne plesačice Desanke Maksimović. Što se tiče misaonih ili refleksivnih pesama, tu je već malo složenija stvar. Zato što nekad pesma može da bude misaona, refleksivna, a može da spada i u još neku drugu vrstu. Primer za misaonu ili refleksivnu pesmu jeste recimo Svetli grobovi Jovana Jovanovića Zmaja. Gdje god imate to neko filozofsko razmišljanje o nečemu, znači da je u pitanju misaona pesma. Refleksija je zapravo razmišljanje. Što se tiče himne, ode i elegije, to su stare antičke vrste. Oda zapravo znači vesela pesma ili titiram, a elegija je tužna pesma. I
kao što sam rekla, ovdje bih dodala još samo socijalne pesme koje se odnose na neki društveni moment, na recimo potlačenost naroda, ugnjetavanost naroda i iskazivanje tog osjećanja samog lirskog ja prema tom narodu, kao prosto neka vrsta sažaljenja prema takvom narodu koji se zbog nečega zlopati. To su socijalne pesme. Tu bi recimo bila pesma, kao primer, pesma Alekse Šantića O klasi moj. I sad onako ukratko da rezimiramo. Kad određujete književni rod i književnu vrstu i dobijete pesmu, vidite da nije nikakva epska pesma u pitanju, znači stavit ćete književni rod lirika. Kad određujete vrstu, prvo vidite da li je pesma narodna ili autorska. Ako je autorska, to ćete staviti na prvo mesto. Autorska, naravno lirska jer spada u liriku, ljubavna pesma, ili autorska, rodoljubiva pesma, ili autorska misaona pesma. Na taj način ćete pisati književnu vrstu. Nadam se da je ovaj video bio koristan. Obavezno se supscribe-uj, uradi kviz da proveriš svoje znanje, a mi se vidimo. Pozdrav!